boja hrđe. Imali muž i žena sina jedinka i čuvali ga kao oko u glavi, sve dok im on jednoga dana ovako ne reče: draga mati i dragi babo, eto, otkako znam za sebe, vi me nigdje sama ne puštate, a ja sam baš to danas poželio. Koliko god vi volite mene, vjerujte da i ja volim vas, ali pustite me da dan provedem sam i onako kako to ja hoću. Na to mati zaplaka, a otac zagalami, ali sin čvrsto osta pri svojoj, te mu najposlije moradoše navolju učiniti. Otac mu dade dukat da mu se nađe, a mati mu pogaču zamijesi, pa mu je još vruću turi pod pazuho. Granulo jutro da ne može ljepše, te ti momak veselo krene ni sokak, ali samo što je malo zamakao, a on ugleda nesretnika kome je sve naopako išlo, tako da najposle i ono što je mogao na dobro okrenuti, više nije htio na dobro okretati. Kako se pogledaše, tako se trgoše, jer sretan ugleda nesretna, a nesretan sretna. Nesretni odmah pristade uz momka, te mu svim svojim čemerom stade dušu posipati, kao da ga odavno zna, sve dok i posljednju radost u momku ne ubi i tek onda ode od njega zadovoljan. Naišla tuda dva drugara, pa kad vidjela momka gdje plače, stala da ga razgovore, a on to objeručke prihvati. Vi ste moji najbolji drugari i nema stvari koju ne bih za vas učinio, reče mladić. Evo vam pogača koju mi je mati ispekla, evo vam para koje mi je babo dao, a ona dvojica odpovrnuše. Nećemo mi tvoje pogače ni tvojih para, nego mi hoćemo da vidimo jesi li ti nama tako dobar drug kao što smo mi tebi. Te mu stanu naređivati de učini ovo, de učini ono. Momak ih u svemu rado posluša, ali ga na kraju velika muka u prsima ustavi i on stane, a onda ga i ona dvojica bez pozdrava ostaviše. U to bilo podne, te ti momak izvadi pogaču iz njedara i stane jesti. Vide to glančari, pa mu pogaču pojedu. Momak gladan ode u polje. Kad tamo u polju djevojka odbjegla od kuće, pa kad spazila pristala momka, uzme ga i ondje u debelu hladu i visokoj travi obljubi. Zatekne ih njezin otac, pa ih oboje potjera svojoj kući. A ono, ti bili druge vjere. Kuće šta će, nagnaju momka da promijeni vjeru i uzme djevojku. Momak promijeni vjeru da uzme djevojku, a ona bila nekakva, pa sad ne htjedne. U to već pala noć i momak poteci ocu i materi, ali ga na putu napadnu razbojnici, pretuku ga i otmu mu dukat. Napola mrtav se do kuće dovuče. O tome šta je dalje bilo ne treba ni prosuđivati, pa se ovdje ova priča ovako okončava. A šta bi taj momak izgubio za 2 dana, kada je za 1 dan izgubio toliko, o tome neka svako sam slobodno nagađa.